Hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar ilawngay thaang chiar tu Marian zo thanpui. Aizawl Municipal Corporation AMC buat sai Aizawl Day voiza somthum pathum na lom na chu nimin khan khar ani. Zargot Community Hall chu nimin khan Chief Minister Puzoram Thangan ahong. Minister po lal chan damaral te chuan Mizo nun phung shebumal to lo Chanchinthar te kong dik ko mu na Mizo nun phung ngai san tir le na konga mi upa te an poimo ati. German Chancellor Olaf Scholz le Indian Prime Minister Narendra Modi te chuan rampatni te tho ho na chungchang an soidun. Aizawl Municipal Corporation buat sai Aizawl Day voiza somthum pathum na lom na chunimin khan khar ani. Aizawl Day lom na pui ber chu nimin khan Aizawl Mayor Purlal rin e nga sai lo hawin Aizawl sipay lamwala man ania. Mayor chuan kumsang khat zariat somkwa February ni somni panga achang khan Aizawl la may mitlovin khopui hilwa chan ani a chu wangin heni hi Aizawl khopui din chan ni a chiar ani atia kumzas kumthum pathum chungin Aizawlin hun hlim tak tele hun khir khan tak tele te alo paltlang to a indo pui pakhat na phe kha chuan France ramakal turin sipai lamwala Mizo tlangwa sang ni zazet an pung khoma chutyang chuan mi ramte angbokin Aizawl han history tam tak anei ani ati Mayor chuan Aizawl Municipal Council din chan achanga tun thlengin Aizawl khopui mason na turin AMC chuan ma ala a kong shanga mason na mu chhozel ati a sarkarin rahman na shang asiamte dan shang adwan te in le lo sakdan te khopui enkol dana te sarkar dan zom sham turin mi puite asoma Aizawl Day lom rel dan ani dan te soin Aizawl Mayor chuanin mi puiten nana sa takin an thoka ate ber achanga alian ber thlengin he ni pawlhian hun hlim takman an phunia shiata wangin AMC chuan Aizawl Day hero pui takman ni seti in an rel ani ati a kum local zel tura po zofa te Jerusalem Aizawl khopuya Aizawl Day man na atel cheu turin ram chung le rambo na zofa te asom ngal bok ani Aizawl Day hi February ni somni panga a kumtin lom tura rahman ani a alom na masabera hian film festival te thiamthil shang pholan na te cosplay no pang infiam na mun banin ti siak football tournament le costume parade te buat sai ania heiba ka hian thalak pho chwa le inzor na tour stall te buat sai ani bok National Small Industries Corporation sponsorin lamwala hian stall somruk sak ani Aizawl Day puala in el shang buat saya ti chalom mante sem ngal ania football ward number 12 na an championa ward 5 bera ward number 1 khan annia band contest a Solnova band su pakhat na anni New Economic Development Policy achanga sumhu cheng vai bel chesari manga sakzar ko Community Hall chu nimin khan Chief Minister Puzoram Thangan ahong Chief Minister chuan sarkar masa ina sakna tur sum rahmana bul alo chan to Community Hall changtlung taka hon anita chulom omati thule khotlang ta na changkai tak ani ngei ang adu sak thu asoya Mizo te wane na chu community anga in hlom fel taka an om chu ani thu soin Chief Minister chuan hetia mipui anin phuar khom hian ramle nam ati chak ani ati a chumi tur chuan in mu tama in khom tam apoi mu a hen Community Hall mangchang kaya in mu khom ani chin te hi Mizo nam zia rang poi mu taklan chwana ani ati Zarkot Community Hall hi Suvidha Infrastructure Upper Khatla Aizawlin kumsang ni sompariat October ni Li Khan Sachanin Thamasa January ni somthum pakhat khan zo fel ani Chief Minister hian voin ve khan Zarkot field ta na tho mega en ngal bok Minister Pulal Chandamaral te chuan Mizo nun phung shemu mal to lo Chanchinthar te kong dikko mua Mizo nun phung ngai san tir le na konga upa te an poimo ati Nimina East Phaileng Buizova Hola Mizoram Upapol MUP Chalfil Area Conference Voice somthum pathum na aman buin na ahet hu hisoin Minister chuan MUP member ten thale zung tam tak an lo sen to awanga voina chungkwa khotlang le ram chu omthei ani a an hlu hle ani ati a MUP member te chu ram le khotlang nei tu te an ni na sharing tur le chungkwa apo an tu le fa te laka in thlashung lo turin afui ani Minister chuan ramin ma ason nan in galpo na konga kongpui cha
zirna cha le shisel na cha nei angaya hek momo bulpui nei nan hian sarkarin ma alamek ani atia is phaileng tlangdung achanga Manipur kalpon nan central sarkarin chengvai bel che sangkhat zanga a sanction to a baga ne na in kalpon na turpo bo zui zel ani atia mu pui thupui midang ta namal som na ti chu mi ropui ati thule chumi ne na in me tak chalfil tlanga tuina hum halle ngosiam malak mek chhun zom ni ro se tia unreal chu lom ati thu asoi MUP chalfil area conference a hian MUP branch shang achangin palaiza somriat pali ankal khoma report tengai thla in a member thi te ansuna shrai tu thar an thanga ro unreal bok Chalfil area hian MUP branch pasaria members sari somruk pakwa an oma kumkalta khan member somni paruk an thi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl achangapuan ani Lai District Congress Committee chuan District Council and Minority Affairs Minister le MNF Sarkar chu namhnoi hnungzok te musita ampu Lai District Congress Committee hian Nimin Khan Longtlai Press Club pa Chanchin Bumi te ankoma heta hian Lai DCC General Secretary Pulal Tlom Lavachin za chuan Assembly Budget Session kalmeka District Council and Minority Affairs Minister Pu Arlel Zirlianan Direct Funding chungchang asoi chu soifya in khati Lai Chief Minister Pulal Thanhola le MP Pusi Elra Laten and recommend baka Council of Ministers Shukhomin and pass ani atia DC and MA Ministerin Autonomous District Council mipui te musid zonga an mani thu pass ngei po mipui lemnan mang anga an soi chu namhnai hnungzok te musid na a an ngai thu le athu soilai MNF MLA ten dokan an lo beng phei khachu MNF in namhnai hnungte an da hniam zialan tir tu nia angai thu asoi Pulal Tlom Lovachin za chuan India dan pui siam thatvoi za somni pangana nei tur chungchanga Mizoram Sarkar chuan District Council ten thunei na sangjok an nei theina tur chu a hnol vekti soin Gauhatia in mu khomna DC and MA Minister Pu Arlel Zirlianan atel ve thu asoi chu Belchan dol lo ani atia Gauhatia in mu khomna a hian Pulal Tlom Lovachin za chuan ama nge atel thu le longtlaya all party meeting a Congress MNF BJP le ZPM 10 Ramdin dan pui siam chatur Autonomous District Council in thunei na sangjok an nei theina na rotna an siam chu athlen thu asoi ani Thapui thoin kangmei ivengang uti thupui manga kangmei ven hapta kal zela Nimin Khan champhai zo te khelmuala Champhai District Level Fire Prevention Committee le Champhai Rifles Club changdun chuan silai in ka siak abuat saya he in elna hongtu Champhai DC District Fire Prevention Committee Chairman ni Bokpo James Larin chana chuan kumrei lo te chungin borak a in thak thlengna sa ma khovel borak siam chaturin nungcha te nen chen ho angaya Mizoram hi tu le fa te chen na tlak ka siam turin voina mi te hian mani mo phurna sha in kangmei laka ven him chul ani atia silai license nei tu te chu sarkari na rin to kawanga nei anni a mo phurna tam tak an nei ani atia midang ta na poi theile dan phallo ti na ta na an silai te manglo tura cha in dan lava silai chelek tu chu dan manga shem tur ani thu asoi silai in ka sia ka hian in elna chi thum buat sai ani a ulbun in ka sia ka mi somruk pali airgun meter som thuma hla in ka sia ka mi somruk le airgun yard som sare hla in ka sia ka mi somnga antel ani German Chancellor Olaf Scholz le Indian Prime Minister Narendra Modi te chuan New Delhi in komin rampani te tho ho na chungchang an soiduna pu Modi e chuan firfiak te le in lakshan du na do na konga India le German in kara tho ho na chataka om thu asoya ramri kaltlanga firfiak te chet na ti top ani theinan malak na sat angai ti rampani te hian an pom thu asoibok Chancellor Scholz chuan India in talent tam tak aneya Germany chuan chu talent chu lak lu le hib lu adu thu asoi German company sang khat zariat vel chu India rama omin na tam tak an thok mek to ti asoi bok
United States President Joe Biden chuan Mastercard CEO Hlui Ajay Banga chu World Bank President atan a nominate apian na India rama sumdon na lama asul hnule ram changkang zok ten borak in thak dang lam an machon na a puitura in pek na chu afak hle a kumsom ruk pathum mi Banga hituna chuan US mi ani to a thole ni a Biden a nomination awang hian dollar tluk le ding on tam tak enkol tu din huna chan pha anga sumdong te ne na inzom na nget tak nei mi chu World Bank President atan hian achat arin thu President Joe Biden chuan asoi Chanchinthar puanti top ma in Chanchinthang puite Aizawl Municipal Corporation buat sai Aizawl Day voiza somthum pathum na lomna chu nimin khan khar ani Zarkot Community Hall chu Nimin Khan Chief Minister Puzoram Thangan ahong Minister Pulel Chandamaral te chuan Mizo nunphung shemumal tolo Chanchinthar te kongdiko hwa Mizo nunphung ngai santir le na kongamu pa te anpoimo ati German Chancellor Olaf Scholz le Indian Prime Minister Narendra Modi te chuan rampatni te tho ho na chungchang an soidun chuti zong chu Chanchinthar kan puan the te chu ani